Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн күнүгө ишемби 3 апрель. Биз Бишкек шаарындагы пригородный мал базарына келдик. Ошол жакта тартабыз бүгүн. Баалар кандай болду экен? Муну элери жок. Алган окшойт турат булар. Достор, видео жакса лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Видео суроолор болсо каналга катталганды унутпаңыздар. Так, ушудан баштайбыз. Так, канчадан? Ассаламу алейкум. Комментарий коюм. Таттасаң таттам, койлорду таттайын да. Канчадан болуп атат булар? Канчаны сурап атасың, брат? 20. Канча тиш булар? 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш. 2, 4, 6 тиш. Караңыздар, 2, 4, 6 тиш 20 миңден. Ушул койлор. Булар да 20дан, а? Айда 20дан сурап атыптыр. Канча болду экен бул? 10 миң. Байга канча болду козулу кой? Да, боло элек бе. Канча болду? Иә. Так, ушул койлордун ээси кайсы жерде турасыңар? Шаарда эле. Шаарда 0700 16 06 32. 16 06 32 мына Бишкек шаарында эле турат ушул койлор. 40 баш. 140 баш бар экен. Баары сатылат да. Кочкорлор да барбы? Кочкор, кой, козу. Мына караңыздар. Ушундай койлор. Мындай койлор. Көрүнүп калды, карап түшкөн кийип алдым. Козулуу кой канча болбой экен? Канчаны сурады? Козлар 80. Отдельно козулар 8ден. Кой канча? 13 деп атат. 13 миң сом. Эки тиш окшойт, а? Коз экен. 13 миң сом. Кочкорлор канчадан булар? 25 миң сомдон, а? Эки тишпи? Жок, тиш чыгыр элекпи дейм. Сай элек, а? Баары бирдейби кандай? Баалары? Бирдей. 25ден, а? 25 миң сом. Теке канча экен теке? 15. Sizdikичи эке? 10. 15 миң, 10 миң. Эски канча эке бул? 10 деп атат. 10. Бул теке канча? 20 миң сом. Не деген порода эле бул? Дойны. Дойны. Караңыздар. Так. Ассаламу алейкум. Канчадан эчкилер? Кайсы му теке 14 8 миң. 8 миң эчкилер. Булар 5,5 миң. 5,5dan. Koylar kança eке? 14 12. 14 12 2 tiş 4 tiş kanday var? 1 tiş. Ha? 1 tiş mi var? Tiş çıkarılıyor. Жақсы мына козуларчы, козулар. Козлар Ondan. Так, буларчы канчаны сурап атасыз? 8 миңден, а? Канча айлык булар? 3 айлык. Чорба козулар 8 миңден. Эчкини сурайык. Эчки канча бул? Сиздики? 12 миң сом. Анан элесин 26 миңге саттыңызбы? Бул не деген порода булар? Мына Нубийский. Нубийский? Альпийский деген порода. Альпийский? Альпийский, нубийский. Жакшы, мыналар канчадан бул эчки?
Egizim 30 bin. Egiz ulagı menen 30 bin. Ak echkilerçi bular. 15 mingden? Nereye kadar mı? Bozar alamı деген. Assalamu alaykum. Qancha bu qo'chqorlar? Qanchadan so'rab olasiz? 25. 8 baş 25. Qanday возраст bor? Qancha tish? Qo'zilar ha? 25 ming so'mdan. Qarangizlar, semiz. Quyruqlarini qarangizlar. Aralatib tortamiz. Qarangizlar. Echki qanchadan ekan? Echki ukam, mana prostoy echki ag'ulog'i bilan 8 so'rab o'tamiz. Doyini. Doyniga 25 so'rab o'tamiz. Sütü var mı? Sütü var mı? Entekleri uzundan buna. Buna gel. Yaxşı. Qancha berdi bozor? Va berdi, so'radi. Pazar 17. 17 ga bermedingiz, ulag'i menen da bular. Ha, iki ulag'ımın endi bir ulag'ını satib qo'ydim. Endi senasi tushadi da. Ha, dağı var mıydı? Endi var. Onda telefon nomeringizni aytыңыз endi. 0778 0778 90 17 60. 90 17 60. Qaqda turasiz? Dordoy, Agjar. Zordoy, Agjarda turadi ekan. Ошол номерге çalsanız болады. 53-uy. 31-ko'cha 53-uyda. 53. Ha, 53. O'sha yoqda turadi ekan, çalsanızlar bo'ladi o'sha nomerga. Assalomu alaykum. Chorva qo'ylar qanchadan bular? Qo'zili o'xshaydi. 12 ming so'mdan. Qarangizlar. Qo'chqorlar chiqib tur, qo'chqorlar. Assalomu alaykum. Qanchadan aka? 20 dan. Kurugoy 20. Jeti bosh ekan-a? 20 ming so'm. Kurugoy ikki tishlar bor ham bor-a? Ikki tish. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qanchadan bu cho'ng qo'chqorlar? Qo'chqormi ha? Qo'chqor. Naq qo'chqordimi? Quyruq qarangizlar, quyruq. Tak, qo'ylarda bor bu yoqda? Qo'ylardan Qancha so'radasiz? Buldi. Bul 20. Bular qancha tish bor ham? Yoshi qanday? Qarsangraq. 3-4 yaş. 4 yosh. Tüylerçi. Yaş. Tish chiqirlik mi bor? Tish sayılega bular. Ol qancha bu? Al yirik ha. Ha, yirik mi? Ne qo'zi. Qo'zi. Şeylikte. Ha, yaxshi. Bu qancha so'radasiz bu? 15. 15 ming so'm. Chot kelgan shu. Bu qaragacha. Aran 16 so'm. Al da yirik. Buldi. Yirik. Aldı canın sağ koy. Buldi. Qo'chqormi? Qo'chqorlikqa satayın dedim. Uruqova. He. Tuqumga qarаңыз. Quloqlarini qizg'atib taslamaychi. Qarаңызlar mana. Quloqlari sveti. Quyruq. Va qancha so'radasiz bu? 20 so'radim. 20? Va общий sizlarga qaytdi? Yo, bo'lma. Mana qarash. Bu yoq territoriya boshqa bu yoq, ha? boshqa. Yaxshi, hozir. Qayerda turasiz? Telefon nomerini aytingiz. Dağı bormi? Bisketler Narboto'da. Shu yerda Narboto. Telefon nomerini aytingizchi. 706 0706 22 22 99 99 88. Ушул номерге çalsanızlar болады. Va qara qancha so'radasiz? 16 al yirik. 16 ming so'm. Yaxshi. Kimler var mı? Sizde aytınız nomeringiz. 707. 0707 75 48 75. 75 42 75. Şu nomerge çalsanızlar болады, o qo'ylarning egasi. Bu yerda 1000 sen ko'tara turgan qo'y ekan. Qancha ekan bu?
Qancha so'radasiz bu? $1000 deptir. Qancha tish ekan buna? Satılbaydı belki aldı. Satılbaydi. Bularcha 22'den. 22'den. Adamların tandası var. Geç bozma. Oho. 22'den deydi. Oy. Ketdi o'xshaydi qonajim. Qancha oldi ekan aka bu? 70.000 so'm ha? 70.000 so'm. Tak. Assalomu alaykum. 50'ünü. Qancha so'radasiz bularga? 30 lira. Qo'zuluq, Bozulu koy. narxisi qancha? 40. 40 qo'chqor bu? Qo'chqor, bu yaş. Qancha? Sayelak ha? Sayılak yaş bu. Yaxshi. 40.000 so'm. Sayelak yosh qo'chqor. Moshni qo'chqor bo'ladi, ulog'ina kirganda. Yaxshi, dag'i bormi sizda qo'ylar? Sotib. Qora qo'chqor bor, oq qo'y bor, cho'ng. Qayerda turasiz? Telefon nomerni aytasizmi degandim. Aytam. Aytingiz. 0706 0706 20 20 30 30 58. 58. Qayerda turasiz? Şopok şahrında turaman. Shopoqov, Soqoloq. Kalelina 22-uyda turaman. Shopoqov shahrida Kalelina 22. 22-uyda. Qora qo'chqor bor, moshni. Yaxshi. Bor bir gilega to'xta qo'y bor, o'ldirsa. Shu qo'ydingiz. Aql yaxshi sotib olasiz. Ular qanchadan deyapti ekan ham? Voy aka, qanchadan bu qo'zili qo'ylar? 1 yil urg'ashi, 1 yil erkak. 20.000 so'm. Qo'zili qo'y. Vorgacha? Buga 17 lira adam. 17. 16 lira adam. 16, 17. Qancha oldi bu qo'y? Qopadi bu. Qancha oldi ekan? 9dan. Qo'zlar 9dan. Chorva qo'ylar. 30.000 so'm qo'chqor. Yaxshi. Bozorga kirdik. Prigorodniy mol bozorini. Qo'yib o'rdilar. Qarangizlar. Bu chorva qo'ylar. Qo'chqor, assalomu alaykum. Chorniy brilliantlar qanchadan ekan? 30 dan dotam. 30 dan qancha tishlar ular? 4 tishdan o'tadi. Buna qaralar. Qo'chqor ekan ha? Ular qanchadan so'radasiz? Bu Afgan qo'y 20 dan. 20. Bunasicha? Xudo qo'chqor beradi. Yaxshi. Qancha buni? Do'stlar, qarangizlar. Video yoqsa like, kommentariy qoldiringizlar, so'rovlar bo'lsa. Kanalga qatnashganini unutmangizlar. Romanskiy qo'chqor 9000 ha bular. Qo'ylari yo'qmi? Qo'ylar. Bular qanchadan so'radasiz? Qo'ylarga. 5.000 Qo'zili qo'yg'ach. 22.000, 15.000 qo'zili qo'y. Ha, 22.000 qo'zili qo'y kechirasiz. Romanskiy qo'ylarga qo'chqorga 9000. Так, bu yerda krasiviy qo'chqor turadi. Yo, qora chiqdi bular. Kimniki? Chiqib ketdi. Bu kimniki ekan ha? Sizniki? Shu yo'q ekanda. Qo'y kimniki ketdi? Qo'chqor kimniki ekan bu? 200.000 so'm.
800 миң сомдук Кочкор. Канча болду экен бул Кочкор? Канча тиш? Алдыңыздар сатып атасыздар. Караңыздар. Чоң экен, эси жок. Эле канча чыгат? Assalamu alaykum. Kançadan ekan? Qo'chqorlarga deymi bari? Yirikler koylar. Yirik aralar. Kançadan sırap atasiz sen? 23 mingden. Bari quyruqda ekan. Tüy kozulu kaç? Şu kozulu emas mı? Satılmaydılar. Yirmi 2 ming so'mdi. Quyruqni qarangizlar, quyruq. Timur Широкий деген линиясы екен Қошқар. 65 миң сом. Қараңыздар. Қанша болады? Қанша болады? 50 десең алып кет, пожалуйста. Мына мен 63-ке былтыр доллар менен сомға қотырғанда 63-ке алған. Мен hem апа жалған Сен айтпаймын. айтқандай Ишендіз, ғана мен мынау екі қара қос. Так, мына Қошқарлар. Сода отырып үш әдеп келе қояйық. Ассаламу алейкум. Қозылу қойлар ма? Қаншадан сұрап атасыз? 23 мыңнан. 23'ten. 9 baş var ekan, ha? 8 baş. 8 baş. Общий 8 baş. 8 baş. Kozulu koylar 23 mingden. Dostlar, bu videoya жақсы лайк, сұрау болса комментарий қалдырыңыздар. Каналға қатталғанды ұмытпаңыздар. Біз видеоны аяқтаймыз.